Waphinza wentokoto mbukele umsakazo wakhe Swatini TV Themko Simbuyise kubingelela mbukeli ngiyakuvusela sanibonana emakhaya sanibonana emadolobheni sanibonana utonke nikhalo la kufika khona umsakazo weSiswati Swatini TV sithi nje sisehlelweni lakho mbukeli olithanza kakhulu lithini libandla ehlelweni ngembukeli siba nabo ke bantu labadzala babe bafundisi sibe nabo ke bantu aceceshekile ngato indaba detenkholo bese banesihloko ngembukeli sesiyasichacha lesihloko abantu labadzala basisite nje ngokuthi nje basichachele lesihloko inhloso yethu mbukeli ukuthi silive lemaswati singumhlaba wonke sisitakale kuloko lesikhuluma ngako lapha emsakadweni ngaloko mbukela selethuba nje ngubonge kusasibukela usawusupporta lo msakado shangathi uNkulunkulu angakubusisa chubeka nje wende njalo usupport usibhalele futhi netihloko lofisa sitikhulumise ngalapha emsakadweni kwethu kulula kakhulu mbukeli kwekuthi nje sekulethele lo kulenicelile nini ngalapha emakhaya ngalo lokho mbukeli besolo sikhulumisa nje emavikini laphelile besikhulumisa indzaba yekuphela kwelithando siyibuka nje ukuthi awu laphela lithando kwentekana sekuphela lithando sithi nje asishintshe kancane babukeli kuleli viki leli sike sikhulumise ke ema roles nema pressures nema challenges la facewa bafundisi labasesebancane siyathi ke babukeli ukuthi bafundisi labasesebancane kunengi abahlambetana nawo kodwa bakhona ke bantu batakhona ukukhulumisa lendaba leti ngihambeke ngalanza abafundisi eceleni kwami ukhona umfundisi la ngimusa wakaphakathi usuka lapha ebandleni levangeli eMbabane Evangelical Church umnomdzala akahambi yedwana uhamba nemfundisi lapha ngumpostoli la ngihlahlahlashwayo usuka lapha ebandleni seChristian Revival Center angithathe lethuba ke ngicela kuqala ngawe impostoli ngivusele baba ngiyacela ukubingelela kakhulu Mbuyisa siphinde sibingelela nasemakhaya nabo bonke labasibukela kwegameni lika Jesu amen Mr Phakathi ngiyacela ukuvusela mfundisi wami ngiyabonga siyavusela kuwe Mbuyisa sivusele nakumbukeli ekhaya sibongele lithuba lekuhlala naye kulesikhashana amen asivele singene kiyo indzaba impostoli bese ngivule sengintroduceile la ukuthi sibuka nje bafundisi labasesebancane kwekuthi ngabe vele yini irole yemfundisi losesemncane likakhulu kunasikhathi lesiphila kiso mfundisi sonke siyati ukuthi njengoba ngilobekisa nje ukuthi sichamuka kuphi silive sichamuka kuphi futhi nje sikuphi nyalo sinje asesibuke ke ema roles akhe umfundisi mhlambe futhi ungaba nekuchaza njengeke Nkosi sabuka sisimfundisi lomncane lo munye usadade bukuta ekhaya ukuthi lo mfundisi nomncane kanjani lesikhuluma ngaye ngabe umncane ngeminyaka ngabe mncane ngekuthi uthanza ukuthatha lo fundisi kana ukuthatha naso ukhulele mfundisi siyabonga kakhulu Mbuyisa angicale emhlambeni ngekuthi kumbe kungaba kubonga kuNkulunkulu ukuthi bonke bobabe wethu bafundisi bake baba bancane at some point amen. So sithi sebadzala ngoba mhlambeni ngeminyaka mhlambeni nangekwenkonzo sebahambe phambi kwethu kukhona labasathanza kucala la ensimini singasho ukuthi umdzala ngeminyaka aphindze abe mdzala mhlambeni nangekwenkonzo umbuto lomuhle kakhulu loyo Mbuyisa lo ubutako lokubuta ukuthi ingabe role vele yemfundisi yini ngekubhala kwaTimothy ngekubhala kwaPaula nakaya la Timothy uthi nguyale mbe kwaNkulunkulu shumayela livi kusikhathi noma kungesiso uyale usole uyachubeka ke ehle so mina ngingathi irole lenye ema roles lekufanele ukuthi idlalwe ngumfundisi lomncane elikakhulu etinsukwini lesikudo kutifuna and also kufuna uNkulunkulu abese usolver national crisis. One of our biggest role is to solve national crisis. Kwaba na Goliath kusho ukuthi kuna Davide losemncane longaba likhama kulelo live. So umfundisi lo sesemncane lokufanele ukuthi kube kukhulu enhlitweni yakhe ukuthi
aqhaqhe inkinga letikhona ngaleso sikhathi. sikhathi. Yes, ngoba David wathi nakefika lapha ensimini awakhanza ukuthi kuyaliwa, live lisenkingeni, inenkosi ididekile. Davide wafika wathi kodwa ngentelwane nje-ke lo ngamane abulale lo mfilisti lo ngakasoki. It's a national challenge le ibhekene nelive lonke. So wayisolva. So he saw an opportunity, wathola lithuba kani live lididekile. So wangena esikhaleni. wavela esikhaleni wasolva lenkinga yelive. Mulenye ke manje itinto lefanele siyende thine as young pastors. Maybe lesibili ke kungaba ukuthi mhlawumbe nasibuka Josepha naye lapha eGibhithe, inkosi seyiphuphile ididekile nayo, wafika wachacha liphupho lenkosi. And uma lichacha leliphupho lenkosi wasitakala live lonke, umhlaba wonke wasitakala. So ngulenye mhlawumbe yinye lengicela kumane ngiyisho nje Mbuyisa, kumbe ngingakaniketa umfundisi nami ngingakabuyiseli kuwe ukuthi kufanele ukuthi asolve national crisis. Ngiyabonga kakhulu umfundisi. Kevakala ncike Nkosi dino leti lekukhanza lokuthi vele ngalokuthi bafundise sebancane babantu labasha isikhathi lesinenge basenawo lamandla lokungena esikhaleni kuyinto lemqoka kakhulu. Ngiyafisa mfundisi mhlambe usana natele magama emfundisi kwekuthi naku nikhona nibafundisi ngabe vele silibandla thine ngikuphi la kubhekeke ukuthi sinisupport khona because ngiyakholwa ukuthi angeke ukhone kukwenda wena lokhu nala sakubalile nje umfundisi uwedwana nje ungayitholi le support. Angibonge kuwe Mbuyisa, ngibonge nakumpostoli. Mhlambe nje kungeda kucala la kagcine khona umpostoli ngikulamalanga ngihlushwa I'll say case study alapha eBabylon. Kuna Daniela lapha we know na labafana labathathu, and we see ukuthi bathatha ngathi indloda komoya. Wow. And but later in the physical realm that change simo. So ba combine wisdom and a strong prayer life. Okay. And I think that's what we need, such that you'll see ukuthi noma sebata uphuma abantwana baka Israel leBabylon baye even labo bakwakhe emathempeli and the like. Daniel was instrumental. One like discover Mbuyisa ukuthi kwa prophet one. A prophet Jeremiah. One like discover logo, then he went on his knees. Amen. Yeah. And then he confessed the sins of the nation. But Tatalengo as a burden wa confess wa intercede. And at the end of the day, something awesome happened. There was a move of God. And the Bible says, we call it the promptings of the Spirit. What sins in Hlitiyo, ya Cyrus. Okay. Bakhuleka. Now you are coming to the point ukuthi ke sisupportwa kanjani. Again I will go back to like show umpostoli ukuthi I think we need to blend. Nasingake sithi is the tension Mbuyisa le ukuthi kunala labadzala nala labancane. Okay. Yabona abafundisi labancane bakanje labadzala. If we can ease the tension, because the truth of the matter is the young mind is more strategic. Yeah. The old mind has a lot of experience. And when we take these two, Started a strategy and the experience. Yeah, I mean, I'm explosive. Ngicabanga out of the box. Amen. But I have umuntu lomtsala lapha lengitsinga support yakhe lengilothi mangicala ngithi here is the challenge athi okay my son ungagijimi kakhulu kanje caphela ABCD. Amen. Ngiyabonga kakhulu umfundisi. Simbukele ekhaya ke uyadivela kwekuthi lapha kusebenza kakhulu kwekuthi labantu labasha baphethe bona strategy bese kuba ne experience lento lethi tahlangana ekhipha ibomb. Siyabuya mbuke eJakhona tihlolo hlala nathi ungahambi.
Sahleli lakho mbukeli lothanza kakhulu lithini libandla. Mbukeli ke lamuhla ke sibuka nje indzaba yema roles, pressures and challenges laba bafundisi abasebancane abahlabetana nawo ku society nasemabandleni basenda wona umsebenzi wababe uNkulunkulu. Mfundisi mpostoli wami sike sakhuluma indzaba letinkulu kakhulu singakayi etitolo. Nyalo sesifuna ke kuva nje ukuthi sesiwabonile lama roles. Usibalele singakayi etitolo ngabe vele nisa execute lama roles ngabe ngimaphi ke ma challenges emfundisi just to name nje few of them nihlambetana nawo ngaba sesontweni ebandleni ababe uNkulunkulu futhi kungaba na ku society naseveni nje ngiyakholwa ukuthi akhona mfundisi. Thank you so much Mbuyisa. Amen. Ngicabanga ukuthi from time to time challenges are bound to happen. Oh yes. But one cannot concentrate much on the challenges. Kuba ingoti kakhulu kuhlala kubona inkinga than kubona uNkulunkulu. Oh yes. Ngicabanga ukuthi nje njengoba I think sishilo nasiphuma lokuthi singakujabulela lokuthi mhlambe ase mane laba labadzala nalaba labancane kumane kubanjwane kumane nje basimeme laba labadzala basithanze basi embrace ngoba I think likusasa mhlambe ngesiswati bathi li umlibalo wembili ngilaba labasebancane. So some of the challenges mhlawumbe kuba ukuthi ubonakala umncane ngeminyaka, you don't have the experience ekusebenteni lo msebenzi ngani uNkulunkulu from time to time uNkulunkulu walabadzala uNkulunkulu walabasha uNkulunkulu walabancane. Ngikhumbula nje lesinye live la uNkulunkulu encwadzini emakhosi la khona uNkulunkulu wabeka inkosi kaIsrael kuthiwa nguJosiah wayibeka ina 8 weminyaka. Live la uNkulunkulu mawuchube kulifunza lithi kuti inkosi leyabanjalo ngoba uma uNkulunkulu akuniketa lo msebenzi uyakuniketa nemusa one wekukhona kuhlonipha laba labaseti kwakho ngoba akufanele mhlawumbe ukuthi na ungumfundisi lomncane kube bede lona laba labangedulo kwakho. Yes, kukhona la kufuna ukuthi khona ushayise khona wekhudwe khona uleadwe khona udirectwe khona. So I think yeah. Ngibakhulu mpostoli ngiyafisa nje mfundisi sisayikhulumisa le ma challenges just to spot nje yinye I challenge lengicabanga lokuthi I common mfundisi ukuthi ingabe vele nibafundisi nenda njani lapha nase kumele nishade mfundisi nakuvele sesiyafika isikhathi sakho sekushada akubi challenge noma ku challenge kangakanani ukuthi ukhonzakala mhlambe so soma ebandleni ngiyabekisa noma kuphi ukuthi hayi man sengifuna umfati phela mina sengifuna kuba nemkhokheli bakuthatha njani labantu ngaba ngilaba bosisi kungaba nje ngileli bandla ukuthi awufundisi kanti naye so yasoma mfundisi. Siyabonga Mbuyisa. It's an interesting one. But maybe I'll first say the challenges of bantu bafundisi labasebasha kanzibonke bafundisi futhi kanibonke bazalwane kunjalo baba are internal and external angekhathi nangaphandle. Good look for just kubuya fasting. Oh yes. And then utestwa ngema appetites ngiyasummarize nje. Yeah. Ekuthiwa ushintsha la when they sing well, that was a temptation of appetite. Oh yeah. And that has to do even with lust which every person has to deal with. Oh yeah. Phola uthi uganza inyama kunjalo. And now externally mhlambe sekufika letindvo letinye ke njengalokuthi ungamukeleki nekubukeleka phansi ukwakuthinza umpostoli wathi Timothy bamyala ukuthi Timothy melela live la uNkulunkulu uthi ke Paul futhi ungavumi umuntu akuzelele. But it's another question ukuthi how angibuye kule yakho ekushada
kwekuthi kwecala nje wonke umuntu lotawuthatha lotawushada uNkulunkulu wende ngebomu lokuthi kufuna ukuthatha khulumele lo muntu ukuthi uyafuna yini noma cha nalokushada futhi sibuyise kahle kuyi-choice. Yes, it's not an obligation. So kusho ukuthi na usukela kona usuke u-exercise your will uNkulunkulu akunikete yona ukuthi cha ngiyafuna. Now ungafuni futhi God respects your choice and there's no problem, you can die kudingingi. And then sesibuye esontweni there's a perception le ngawuthi le funny yekuthi ingceke nje nayivula umlomo it's like wow umfundisi wow umfundisi uthi umfundisi ukhuluma ngelithando and the like and somewhere somehow kuyendeka agcine asa ngathini sebaphatamise self esteem. Take for example ukhanze ethi ukhuluma esisi lova ngazothi ingceko ukhanze ethi indzaba seyigcwele lonke lisonto seyakhulunywa afaka nama spices inceko and what not inceko kumele yoshumayela lapha senayishumayela lapha bayibuka ihlule kusoma ngala and so those things they really disturb because umuntu loyo bika indzaba yakhe angati response kuthi itawuthini the fear of man asithandi thina indzaba tethu thamba indala le unfortunately sikhuluma nemuntu lesingadi ukuthi utayindalalekisa or not but at the end of the day you have to pray anqale lapho nje prayer is the key because it's not everybody you can approach ngoba lo mnyanga ashesha vuma ushade bese emva kwaloko uyawa bese uba history pillar sithi kwake kwaba nenceko. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Babukeli ke niyadivela nje lapha ukuthi hayi kuyendeka vele ukhanze ukuthi asadlo labo sisi bayophendula bathini ngale sekugcina indzaba tethu segcwala umhlaba wonke. Ngiyafisa ke mfundisi ke sine nawe sibuke indzaba yema expectations kwekuthi njengoba sishumayela nje noma nishumayela nibafundisi mfundisi lesive saNkulunkulu nisondla kunebantu labagatsha lokuthite kini and labanye futhi they are quick to judge you as a man of God ukuthi hawu ngilomfundisi lo awube ngithi ngumfundisi awube ngithi nje ngeke akwente lokho uma ngumfundisi ngabe lapho uhengisha kanjani timoni njengalethe mfundisi. No siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi mhlawumbe kumele ula kakhulu Mbuyisa my expectations ebazalwane should be in line with the word of God. Maybe asicale lapho. And then secondly from mhlawumbe nakithi thina tingceko mhlawumbe ku critical lokuthi asiphili nje lempilo siyiphilela uNkulunkulu ezulwini kuphela. We are living sisaba uNkulunkulu but we are also preaching to these people. So labazalwane lesibashumayelako should be respected. Kodwa ke ngiyakholelwa ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi sibahloniphe vele kungaba nje kungeda mhlawumbe kulo lokucetha kusho ngumfundisi babe phakathi ukuthi I think look create lama systems around lempilo yethu it's very critical and also mhlawumbe vele akukabhalwe vini the issue of wisdom comes through to say vele na ungibaba ekhaya ungabe uyambona yini umntana wakho as umfati. I mean sengisho ukuthi like la ekhaya so labazalwane lo bashumayelako wisdom says be conscious and careful how you handle them. So ngendeko khanda ukuthi lenzaba seyigcina igcwaliswa lengephandle ngilokuthi maybe asika English kahle ukuthi bantu abami la so babantu abami I have to protect them. I have a mandate to protect them. I have a mandate to ensure ukuthi vele phela angishumayeli mine ngishumayela labazalwane bane expectation letsite kodwa kubazalwane lebe ngisingakucela ngiko lokuthi
le expectation yakho kulomfundisi asomane ucale uyoyihlola ngekwelive laNkulunkulu. So tikhona tindvo letingasiko wrong kodwa ti wrong ngoba tentiwa ngumntwana kaNkulunkulu. Angibekise nje nawe ngikhanza ngihleli ngibeke nje amabhodlela empty. Wakhanzela amabhodlela around me. So kuletha a lot of questions kulongadi bese ke live laNkulunkulu lithi dedani kuko konke lokubonakala kukubi emehlweni eno. Amen. Ngiyabonga kakhulu umpostoli. Babukele emakhaya ke niyadivela lapha bafundisi bayichacha nje letindzaba leti lifaka khona ema expectations ukuthi lenigadza kakhulu kubobabe bafundisi nibazalwane nikhengisha kanjani futhi abuya babukele jakhona telo hlala nathi ungahambi. Sihleli lakho mbukeli ilithini libandla. Sikhulumisa nje lapha mbukeli indzaba yama roles nema pressures nema challenges lokhanza ukuthi bafundise basebancane bahlametana nawo basenda umsebenzi wababe uNkulunkulu. Mfundisi phakathi umfundisi lapha lasingakayidi itolo khuluma amagama lamakhulu ngekuthi labazalwane labala esontweni bantu abakhe. Naka nayike lo mbuto la ukhona khona ke mfundisi kwekuthi since babantu abakho lapha how do you handle ama pressures ekushumayela abantu labadzala abanye khanze bashadile bale bantu ababo khona la ekhathi ebandleni and how do you handle ema situations whereby ukhanze ukuthi lo umzalwane sona tinkinga vele tindzala ledzinga babantu labadzala mhlawumbe ngawusho kanjalo kunawe la on the ground as umfundisi lokhona kanye usese young pastor. Ngiyabonga Mbuyisa, it's a critical one but I think it's easy when we align nelivi. Okay. Because njoba sike sasho ukuthi Paula nakakhuluma na Timothy stabe solo sikhotha la Mbuyisa ngoba vele is a pastoral letter. Be umpostoli akhulumisa isani yakhe. Okay. But nakayitshela uthi yala ucondzise. This is a young man lo tshela ukuthi akayoyala. Yeah. Kuthiwa yala ucondzise. Yes. And the question will be how. Njengoba usho ukuthi labantu labanye vele batokubukela phasi. That's a reality because bantu abakhuli ngekufanana. Bekumele ukuthi esontweni si understand the context ukuthi akusike ekhaya phakathi la kune structure saka phakathi khona kune structure sakodi la endweni. So but ke labanye kuthatha isikhathi to understand that ukuthi okay lena ingceko i-age yona ithi mncane kunami. Yes. But there's a time la khona ingceke itongitshela ukuthi babe bani wrong. And young pastor at the home ungesabi ukuthi babe bani live la uNkulunkulu lithi wrong. Because your authority is the scripture. In fact the scripture is the highest level of authority. So now uthatha iBhayibheli anyone kumele aconze ngoba na ucondziswa ngilo. That's another. Na ucondziswa ngilo so sonke kufuna sibuye lapho. But maybe when it comes to other things because ngiyathi lesikhalo sala labadzala bathi nasebancane babathi hayi ukuthi usengade lutho mfana wami. Utawushada nasoshadile bathi hayi ukuthi usengade lutho usede bantwana. Naso nabantwana bese bathi hayi ukuthi abantu bakho basengashadi nasebashadile utawubona. So they always point ahead and the question is hey kuyoze kulunge nini? Kuthi kuphela kungakalungi. Kuthi kungalungi ngoba nawo la bathi hayi at the end of the day uNkulunkulu kuthi ngasiphe wisdom. Amen. Asiphe wisdom. Lokunye ungesabi nekwe ukuthi ngiyabekisa some of the marital problems ungesabi as a pastor to refer bazalwane to another pastor. That should not be a problem. I like that. But okay mhlambe labantu bakhuluma into ngiyeva ukuthi I will speak but they need someone who has gone through it. And it's not a problem akusihlazo kufuna kungasibhiliki ukuthi okay ngiyayiva challenge baza ngidawuthandazanani but ngidaphinze ngimrefere
laphana to a trusted father. Yeah, now Amen. babo wakho enkosini banike babo wakho nangabe kunjani. There are many people because uNkulunkulu sibithe nekwehlukana. Kukhona abantu velela who are moving so powerful ngiyabekisa area yemshado. Mhlambe mina that's not the area that I'm interested. baniketela abanye abantu Yeah. abakhulu mfundisi sengiso sikhathi mpostoli ngiyafisa kube khona lokushoko kuna indzaba nayo lesikhuluma ngayo mpostoli kwephosa nje litshe esivivaneni bese ke siyamvalelisa umbukele ekhaya. Well, I think he has well articulated it. Oh yes. When as a young pastor, I think Paul upose I atibe kahle. Ngicela nje ngeta kunye ukuthi Paul says treat bobabe labadzala njengeyihlo. Oh yeah. Aphinda athi phatha bomake labadzala njengamakwakho. Yeah. So if you have strike the balance kahle ubahlonipha, because I don't think ukuthi ikhona into le engci inhlonipho. Kunjalo ba. When you show asengidobekisa nje I can't ngeke nje bese babe lomdzala kunami bese ngithi sani yami. Oh yeah. Uyabona, I think that's one of the biggest mistakes that we are making every day. Okay. Labantu labadzala kube bantu labadzala. Uyabona. Yeah. Stop calling bantu labadzala as your sons, because le protocol yasezulwini ayikuvumi lokho ukuthi umlo mdzala kunawe so ngambita ngendodzana ya ontshena indodzana nami lengibani bani. Noma lo babe aseva ngaphasi kweligcobo lwakho bathi ungambiti eziyosana. uNkulunkulu who has granted you grace lokuboleka emandla ngaleso sikhathi ukuthi baholwe nguwe labazalwane. So eniyati ukuthi laba labadzala vele utabahlonipha baze bahambe mhlambe lalabetako ngaphasi kwakho bayoba kodwa ke mina I would advise also ukuthi mhlambe asiyekele vele lokuhamba sibida abantu ngemadodzana. Hlatshwa ko lapha eThimleni angimlothe babe wami ngibani. I speak about my father. Oh yes. More than umfundisi Shongwe, he's my father. Angeke bese umfundisi uthi hey kodwa yabona lesani yami. So there should be wisdom around that. So and umfundisi I think kubeka kahle ukuthi as a young pastor kufanele ukuthi u create mhlambe a conducive environment around you to say uma ngabe kunemfundisi lengimdzinga for deliverance ngiyati ukuthi ngingaba refera kubani mase ngimthandazele kwangendeke. Uma ngabe sokuthi kunema issues asemshadweni ngingaba refera kumuphi umfundi. So my life I'm a living testimony to say there are systems around my life lengawa creator deliberately ukuthi akufanele usahlala khona lawo ma systems lawo to ensure ukuthi bazalwane bayasitakala, because sometimes ukhanda ukuthi ngithe noma ngabe sengiyayiphusha njengomfundisi ashilo ukuthi ngithe ngithi ngiyayiphusha leyo mandate ngathola ukuthi iyashayisa. No, hayi ngoba ishayisa, but maybe because vele wisdom says bathathe ubamikise lapha batofike basitakale. So ovalisa mfundisi. Well, thank you so much Mbuyisa, ngiyabonga kakhulu, siyabonga nakubabukele emakhaya, siyakholelwa ukuthi uNkulunkulu utoba nabo and uNkulunkulu ababusise kakhulu basabukela iprogram egameni kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngiyacela uvalelise mfundisi wami. Sibonge Mbuyisa, sibonge isikhathi lesihle, nami sengizuzela okuningi umpostoli asahlephula. Sibonge kubabukeli, siyakholwa ukuthi young pastors will do well in this season. Amen. Hallelujah. Babukele bakhaya ke niyativela ke kubantu labadzala kunengakhulu babukeli lesingathi sikufunzile. Ngiyakholwa futhi nani lapho ekhaya ukuthi benibhala phasi bekhona lebe nikuthatha kuloku labaseluleka kiko abantu labadzala vele lwadi uthola kulabanye abantu. Ngale kwaloko babukele emakhaya ngithi nje shangathi uNkulunkulu angasibusa sonke emakhaya, uNkulunkulu emusa, uNkulunkulu ekuthula, uNkulunkulu ethandwa aniphathe nisale kahle. Kubiza ngonyama sithi Jesu ke likhulu
Yesuke awu Yesuke ayi Nkosi yami